Solok na inian, ba maluk sira hotu e na vede. Hamutu fale ho hau, amo Venâncio da Costa Pereira, e o programa Lia Maxoin ho Jesuita Sira. Ita iha ona domingo, tempo comum, 15º domingo tempo comum nian, e 12 de julho 2020. Leitura estolo, na ita usa fila e domingo sira e domingo dané, ita usa primeira leitura, o profeta Isaías. Segunda leitura, o sinafatin Carta São Paulo nian, bastrane seriha Roma. Terceira leitura, mas o Evangelho São Mateus nian. Iha pontos tolos nesse reflete domingo, mas a leitura tolo né. Cada ponto, cada leitura fone ponto ida. Primeiro ponto, mas primeira leitura, colia quando va, boa dia coto mais uma Roma, hela va ita. Segundo ponto, segunda leitura, ita cara concentra va ponto ida né. Kata kibit dia maroma knian, hafon criatura tomak. No terceiro ponto, mas o Evangelho, colia quando va fini dia. Então, maluk do vencira. E domingo da ita concentra, concentra para pergunta importante da baita ni an rasik. Kata ita iha duni buat dia maromak nenian kala. Kata ita iha duni kibit dia maromak nenian kala. Kata ita ne fini dia duni kala. Na pergunta prática es na bemita vel husu relaciona ho leitura stolune atu ita reflete klian liutan kona va leitura sira e oinsa leitura sira ita implica ka ita implementa ita nemoris. Buat dia tomak mahisu maroma helava ita. O insamak ita reconhece buat dia sira. Morisne buat dia ida. Rona malone buat dia ida. Hanorim buat dia malone buat dia ida. For perdão, a tudo manifestação ou manifesta misericórdia, nemos buat dia ida. Buat dia barak tepes nem roma haraik te no maita. E buat dia sira nem roma haraik maita, nem roma halo maita, hela maita. Na taum baita simutiana, buat dia barak usina roma, buat dia sana la bele hela baita ni ande. Ita tengi hadait, hatutan ba maselo. Ita ne hanesandeit kanabaida nem roma usa. Ita ne hanesandeit kanuida nem roma usa. Atu dia tomak ni foma ita lauli husi ita haklaken falbe maselo. Hane São Francisco Assisi di hambebek. Ita ne instrumento nem roma knian. Anta husi kita nian atu sai instrumento atu nem roma bebek no banafati manifesta ni dia tomak. Maita no ita hadait hatutan dia maroma knian by maselo. Segundo ponto ita kare kibit. Ida buat dia, é o primeiro ponto. Ida fale, segundo ponto, que dia tomak maromak nian, halofon criatura tomak, renova, halo buat mestak dia que ele fala, halofon criatura tomak, kata mundo ne toma. Então, ihane ita concentra itu quando va, ita ne atitude relaciona com a ecologia, ita ne atitude hadaito ecologia, hadaito natureza. O insa buat que maromak nian ne, hafong ita, hafong natureza sira, mas tem que ler a atitude na bema positivo, ba natureza, ba ecologia. O insama ita tarata ita ne rai, o insama ita tarata ita ne mundo ne, o insama ita respeito natureza ne. Kata labele sunu rai, labele sunu ai sira, labele destrói natureza. Tamba seda, kibi tomak na imaromak nian, hafong natureza tomak, mas tem que ler a atitude na bema claro. Atu kibit maromak nenian manifestado duni e heita nemoris no ba natureza toma. Terceiro ponto, mais o Evangelho fura teptebes, leitura da neita rona bebectiona, Evangelho rona bebectiona, kulia kona va fini, care fini, e fini naing ne care fini, o tos naing ne care fini. Musan balo fini balo, monu harai manas, moris mai mate. Balo moris dia fatuk manas, moris mai mate. Balo moris rai molik emasama. Balo manu ha antiha. Balo moris rai nabe mak mata, rai nabe mak buras, rai nabe mak iha rai ten diak, strumidiak nia buras. Agora ita rai ita ne sociedade, ita ne tipo rai sedanien. Ita bela hanesang ida be, hanesa rai ne, na bema cria condição a tu moris vele moris duni, ou ita mos hanesan finine, ita na bema munu ba tipo de rai. Ita husu betenian, haune tipo rai saida, tipo rai oinsa, ou haune tipo fini saida, fini oinsa. Atu iha ituan correlação ita na realidade rasik. Então mawalin sira, Cristo convida ita atu bana fatin buka atu sai fini dia, e não nemos buka atu sai rai metan dia. Fini dia kata fini ne moris. Fini ne hakarak duni dodok no moris. La iha fini ida
atu moris sem dodok. Se itakara fine ne moris, fine ne tem que dodok. E tem que dodok e rai meta ainda na mak dia tuni, atu fine ne dodok ne for moris. E na igreja católica saia nessa fine dia kida, o rai meta dia kida. E na igreja saia nessa rai meta ba ita na bema nessa fine, atu moris e igreja ne. Ora o insama Timor-Leste bele sai rai meta dia. Atu Timor wan ida ida, hanessa fine dia moris rai meta Timor ne. Ita boli tani rai lulik. Ebe rai da lulik ne, rai metan dunik kalak. Se rai ne lulik, ne tinggi halu ita Timor wan sera lulik. E lulik los, mak ita emane. Ita emane, mak lulik tam ita ne imagine maromak ne. Rai mus lulik, tam mahu si maromak. Buat dia tomak, mahu si kibit dia maromak nian, e lulik. Tamba seda sagrado. Buat dia tomak. Mas o que dia maromak nian é buat sagrado. Inclui rai metane sagrado e fini dia com sagrado. Ita sirane mak fini ne. Ita sirane mak rai metane. Mawalen sira. Hau bolu imi, hau convida imi, hau desejo ba imi. Atu ita hototo cria condição. Atu ita ne rai Timor sai tebe rai luli rai metan dia. Atu ita ne família de ida sai família lulik família rai metan dia. Atu ita ne wan sira moris dia. Atu ita ne família buras cresce a fiarnian, cresce a moris física materialian, cresce a moris espiritualian. Atu ita ne sociedade, atu ita ne igreja sai rai metan dia. Atu ne ita ida nebe masanfini buras e rai metan nebe mak mai duni hisi dia maromak nian nebe mak mai duni si kbit tomak maromak ne. Maromak ne kbit hafong criatura tomak. Buat dia kau tu mai se maromak hela na fatim ba ita. Tamba ita ne rai metanduni, itane fini dia kroni. How desejo be imihoto, atu sai pessoas na bema rai metandia e atu saímos pessoas na bema fini dia. Desejo be imi domingo solo aqui. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.